Hello ladies and gentlemen, this is Emile Show Official. Turabashimiye cyane twongeye kubaha ikaze mwebwe muhora mubana natwe buri munsi mu gitondo, ku manywa ndetse na nijoro, ko mukomeza mukurikirana ibiganiro byacu. Turabashimiye kandi tubingiye kugira ngo mukomeze kubana natwe. So dukomeje n'ubundi mu gace gakurikiyeho ko gusobanura amazina agiye atandukanye ndetse tugaruka n'abantu bafite ayo mazina, ibintu bikunze kugenda bibaranga. Iyo munsi nibwo rero turi bwongere guhera ku izina twasabwe n'umwe mu bakunzi bacu, izina rya Ibrahimu. Iri ni izina rifitanye isano na Abraham cyangwa se Abe cyangwa Buramu. Iri zina rikaba rikomoka mu Giheburayo, rikaba risobanura ise wa benshi, cyangwa se mu mibereho ya Gikristo, abakristo bamwe bakaba bavuga yuko risobanura ise w'abemera bose. Ibi tuvuze wabisanga no muri Bibiliya mu gitabo cy'Abaheburayo, rikaba rihabwa abana b'abahungu iri zina rya Aburahamu. Ibikunze kuranga abantu bafite aya mazina, abantu bitwa ba Ibrahimu, bakunze kumvira cyane ndetse bagaca bugufi, bihanganira ibihe barimo nubwo byaba bigoye, ariko bemera kubicamo. Ba Ibrahimu rero barababarira, ntibakunda kurakazwa na buri kimwe, cyane ko batekereza yuko uburakari budatuma umuntu yabasha kubana n'undi amahoro. Bakunda amahoro, bakunda gukora kugira ngo batere imbere ndetse banahategurire abazabakomokaho. Ikindi bakunda abana. Irindi zina twaguteguriye ni izina rya Rene. Rene ni izina rikunda guhabwa abana b'abahungu, rikaba rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini. Iri zina rya Rene rikaba risobanura kongera kuvuka. Abantu bafite amazina ya Rene bakunze kurangwa no gutekereza mbere yo kugira icyo bakora. Bazi kujya inama, bagira umutima w'impuhwe, bakunda kumva batuje, bakeneye amahoro, ntawe bavogera ndetse bakaba abanyabwenge. Kuri iri zina rero rya Rene twaguteguriye umwe mu bantu b'icyamamare cyane kuri iyi si, nawe ufite iri zina rya Rene. Uyu akaba yitwa René Lacoste. Yavutse tariki ya 2 z'ukwezi kwa karindwi mu 1904, aza kwitaba Imana ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 1996. Yavukiye i Paris mu Bufaransa. Amazina ye yose ni Jean René Lacoste. Uyu yari umukinnyi wa tenisi watwaye ibikombe bitandukanye ndetse akaba n'umu businessman. Akaba yari yariswe The Crocodile kubera kumenya uko yahanganaga nawe ubwe. Akaba ariyo mpamvu yaje guhabwa iyo nickname ya Crocodile. Ndetse akaba azwi nk'umuntu wakoze umupira wa Lacoste wa tennis wo kwambara. Uyu mupira akaba yarawumuritse mu 1929. Dukomeje cyane, irindi zina twaguteguriye uyu munsi ni izina rya Moses cyangwa se Moise. Iri ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayi, risobanura uwakomowe mu mazi. Abantu bakunze kugira aya mazina ba Moise cyangwa se Moses bakunze kurangwa n'ubuhanga, ubwenge, kwigenga, gufata umwanya wo gutekereza ku byo babona, gufata imyanzuro ikakaye, bashyira mu gaciro ndetse banasobanuza ibyo bari kubona bibagoye cyangwa se bibabereye urujijo. Ahangaha naho tukaba twaguteguriye umwe mu bagabo b'ibyamamare. Uyu nguyu wahawe nawe iri zina rya Moses. Uyu nta wundi, yitwa Moses Eugene Malone. Ku myaka ya 67 yakoze ibintu bigiye bitandukanye, bimwe byatumye yamamara, bikaba byaramugize ikirangirire mu mikino ya basketball. Akaba yaravukiye muri Petersburg
kuwa 23 z'ukwezi kwa gatatu 1955 aza kwitaba Imana ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 2015. ngira ngo urumva yuko we yitabye Imana vuba ahangaha, ntabwo ari kera cyane. akaba yaramukinnyi rero nk'uko nabikubwiye w'umunyamerika mu mikino ya basketball nko muri ABA ndetse na NBA. uyu akaba yariswe umukinnyi w'akataraboneka muri NBA inshuro 3 zose. uyu mugabo akaba yari afite ibigwi bigiye bitandukanye yubatse muri NBA. hari ibintu byinshi yagiye akora, gusa ntabwo twagarutse ku mateka yiwe cyane, ariko twagira ngo tukwereke bamwe mu bantu b'ibyamamare bagiye bakunze kugira ayo mazina nk'uko bisanzwe kuri Emile Show Official. So turabashimiye cyane mwebwe mukunda kubana natwe uko bwije n'uko bukeye, tubinginga kugira ngo mukore share nyinshi ndetse na subscribe kugira ngo dukomeze tubane. ndetse wifuze yuko hari izina twagarukaho cyangwa se ikindi kintu wumva twagarukaho, nta kibazo, turabafasha cyane kuko muri inshuti zacu. Ciao ciao. Hello ladies and gentlemen, this is Emile Show Official. turabashimiye.